Assalamualaikum, elim yurtum. Bugün 1 noyabr 2024 yılı. Ben Talay Begizatov. Han jönde, Kırgız elinin handığı jönde bayanda bermekçimin. Adamzat tarixi, jana oşonda Kırgız elinin tarixi, adam atağış jönde bayanı jana biz adam atan tüden urpaq oluruz jönde bayandı açıp bitkenden keyin oşol bayandın toqa sergeri bolgon han emni üçün adam ata urpaklarından hanlar çıkan. Oşol jönde bayanda berişim gerek. Algaç bol bayanda berүүnün aldında jalp ele jer betindegi adamzat türleri jönde bayanda berүү milletim bolчу. Antkeni al bayanda aytırıp han jönde bayandasam handır kimde şalagan, kandayça şalangan uşlar jönde bayanda bersem düşünüksüz bolup kalmak. Oşoňuktan algaç han jönde bayandarın alında adamzatlar betinde adamzatlar jönde adam atağış payda olgan jönde adam atağışkanda milletçiktölgeni jönde bayanda berip emi gana han jönde bayan başlağı töregeleri. Özüňizler bilgendey Kuday adam atan toparaktan jasap jer betine çürüýördün alında jer betindegi adamzat türlerinin baarına ayan berip alary jakşylykka çykyryp baaryn özüne tatykçy bolgonga ündüp turgan. Birok alaryň hiç bir adamzat türü Kuday aytganday, Kuday tilegenday, Kuday galaganday deňelge jetpey özlerini özgöçe sezip başka ellerde, başka adamzat türlerin kovunduk kalıp özlerini başkarıpçu tandalma, el tandalma adamzat katarı bağlap başka ellerge üstünlük kıla başlagan. Oşoňuktan Kuday olaryň har birin talkylap kılıp han sezimini tuňguýyka gepteritip olaryň baryny jok kılgan bolчу. Kuday özünün 6-njy gününde jer betinde yaşayan adamzatın hiçbiri jer betinde adamzatlarla jakşylyk gündep Kudaýdyň adynan jakşylyk gündep jakşylykka çakyryp Kudaýa hyzmat kılıwga jol görsetberүүge jaraksız eken görgenden keyin adam atan toparaktan jaratyp adam ataga jer betindegi bardyk adamzat türlerine kol başçy bolup alary başkaryp Kudaýyň turajaňa tüş ýolunda jetilip jetelkep turgan milletleri jöktegen. Oşoňuktan handyk milleti adam ata udu bolgon Abil Orçat Abil'din Abil'ge jöktelip andan keyin anyň urpagy bolgon keyin Kırgız bolup atalgan biziň atabagys Orçaty Süf özüň aty Süfkä millet kılıp jöktelgen bolчу. Bul millet oşol Süf babasyň düzden urpaklary bolgon her bir A1 gapla grupasyna tanıdık bolgon ellerin baryna birde jöktelip oşol
ellerden çıkan adamlar han boluğa, dünya yüzüne, yer yüzüne han boluğa hukuklu bolup kalışkan. Bunu bizim ata-babalar ilgöttenle abdan jakşı ölüşken. Abdan jakşı ölüşken oşoňdan özlerine kaçgana uru bolbosun, kaçgana el bolbosun, özlerine ошол адам атанын урпактары болгон, түздөн түз урпак болгон элдерден өздөрүнө хан шайлап, ошол ханга баш ийип турушкан. Мындай ханга баш ийүү Чыңгыз хандын учурунда да болгон. Жана Манас атабыздын учурунда да болгон. Негизинен эр бир абригапла группасына таандык болгон адамзаттар чын-чынына келгенде Кудай колдогон, хан болуп шайласа Кудай колдогон, Кудай жетелеген имандуу адамдар болушкан. Муну барлык адамзаттар, барлык башка урулар, барлык адамзаттар жакшы билип, жалаң гана эр бир абригапла группасына таандык болгон. Санжырашар аркылуу ошол адам атанын урпагы экен далил болгон адамдарды өздөрүнө хан шайлап турушкан. Мисалы, биз тарыхты билгендей, Катаган ханы Кангошой биздин ата-бабабыз да. Ошол Кангошой өзү Катаган уруусунан болгон эмес. Кангошой өзү Алакчын уруусунан болуп, бирок Катаган эли Кангошой бабабызды өзүнө хан шайлап алышкан. Ошондо эле хан Турсун дагы өзү Алакчын уруусунан болуп, Катаган уруусуна хан шайланган. Ошондо эле Чыңгыз хан дагы Эсүгөй Баатырдын уулу болуп эсептелгени менен, бирок немен Эсүгөйдүн аялы биринчи алгач Челедунун аялы болгондуктан, ал Челеду илгерки хан тукумунан болгондуктан ошол хан тукумуна жарандуу деп Чыңгыз ханды хан катары шайлоого баардыгы баш ийип турушкан. Бул чындык. Эгерде биз мисалы Чыңгыз хандын өзүнүн тарыхын билбесек дагы, Чыңгыз хан жөнүндөгү китептерди окуп, ошолор аркылуу билгенбиз. Мисалы, өзүңөр ойлосоңор, Эсүгөй Баатырдын калган балдарын эчтеке кылбай, жалаң гана Темучинди алып барып өлтүрүүгө аракет кылышкан. Эсүгөй өзүнүн бир тууган иниси Чыңгыз ханды өзүн алып барып өлтүрүп, өзү уруу башчы болгусу келген. Ушундай мисалдар көп да. Бул хан шайлоо кайсы элден, кайсы журттан адамзаттар өздөрүнө хан шайлап турганы жөнүндө баян. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кудайым баарыңарга, өмүрүңөргө, кутуңарга өз берекесин берсин.